Mirî çi dibêjin? Çîrok gî de Maupassant, werger Ömer Devran. Min pir ji wê hez dikir. Mirov ji bo çi hez dike? Gelo ma ne tişteka seyre ku mirov di dinyayê da bi tenê tiştekî bibîne û hizrek hebe, her wisa di dilê wî da bi tenê hêsta arezûyekê bike. Yan jî di nav lêvên xwe da bi tenê navekî dibare bike. Navek. Wek derbûna çavkaniyekê ji koraniya giyanê heta lêvan bilind dibe. Her dihête gotin, careke din dubare dibe, careke din dubare dibe. Wek nizayekî li her derê dête gotin. Ez behsa çîroka me nakim. Bi tenê çîrokeka evînê heye û ew jî hemû gavan wek xwe ye. Me hev nas kiribû, ji hev hez kiribû, hemû tişt eve bû. Ez heta salekê bi avayekî girêdayî û zindanî di nav milên wê da bi dilovaniya wê, evîna wê, di nav cilên wê, peyvên wê, havrên wê da jiyam, hogirê hemî tiştê wê bûm. Her tişt hindî bê hewta bû ku min nedizanî ka şev e yan roj e, mirî me yan zindî me, li kî derê me. û mir. û ew mir. Çawa mir nizanim. Hiç nizanim. Şevekê baran dibariya, waveyekî şil û pilvegeriya malê roj tiradin kuxuya, kuxuya. Heta heftekê kuxuya û kete nav nivînan. Çi lê hatibû qet nizanim. Doktor dihatin dinivîsîn û diçûn, derman dihanîn, jineka birînpêşî derman didawê. Destên wê germ bûn, eniya wê tatê da bû disojiya, avirên wê diparijîn, lê xembar bûn. Li gel wê diaxivîm, wê jî bersiv dida min. Nizanim me çi gotibû hev. Min her tişt, belê belê her tişt ji bîr kiribû. Mir û çû. Ew keserkişandina dawiyê ê bi lawaz pir baş tê bîra min niha. Jina birînpêç got ax, dema ku jina birînpêç got ax, hingê min zanî, hingê me fehm kir, êdî tiştekî nizanim. Çi tiştekî? Dengê metranekî wî dihat û digot, dosta we, min wisa dizanî bo ku neheqiyê li wê dike. Madem mirî bû êdî heq bi kesî re nebû. Çima ew dibêje dosta we? Gere jê re wisa nebêje. Min berda metranî, metranekî din hat, xweşmêr û camêr bû. Dema behsa wê kir, ez giriyam. Di derbarê binaxkirinê da gelek pirsî min kirin. Qet nehate bîra min tabûta wê. Ew dengê her çakûçekî ya ku li mîxên tabûtê dixistin, baş tê bîra min û hew. Ax Xwedêyo, hate binaxkirin. Êdî di nava wê çalê de bû. Çend kes, çend heval hatibûne goristanê. Ji wê derê reviyam min baz da.
دمك دريج دي كولان را بتانه خوا مشيام و چوم پاشی وگریم ماله روشتراتن بو مریونگ و دوی جی از وگریم پاریسی دیسا دما من جورا خوا جورا ما نوینین ما جیه ما کلوپلین ما جنووا او مالاکو پشتی مرناوی تشتیم برماهی دیدانه دیتن خمکا وسا مزن هناوا من را پیچا بچک ما بو پنجره وکم و خواباویج مسر کلانه من ندکاری از بمینم دناوا وان دیوارن که هر تشتوی لاشوی کلپلین برماهی دیدانه من کمی خواه گرد و درکتم بری که بگیم درگه لپیش آوینا مزن در باس بوم اوا که اوه به دستی خودانی بخوله بری که درک و جماله هر جار لپیش و آوینه سکنی لسری حتی بنی لخامیزه دکر لیدن ری که او جلی که گریه برخوا لیدیه آن پوری باشه جوانه آن نجوانه دمک دریج برنبری وی آوینه مام اوا که رنگ ویده ده اوا که ویتی نبیرامن لوی داره آورین من لسر جامع آسیمان با آوه اکی کور دور و لرزو کی مام برنبری عینکی و عینکا والا دوه که او عینکا که هنگی آورین من بونه اوین داره وی هنگی از دل کتمه وی و هنگی حمودی منین وی دناو وی عینکی ده هاتنه و شرطن از دناو خواده چو مهاتم من فهم کر که من دل کتیه وی عینکی من دستی خواه لیدا سار بو آخ بیروری آخ بیروری اوه دجی اوه مری اوه ترسونک یا کبویا اگر همو ایشو کسران او عینکا دل سوش وی عینکی وقتی چونه که رنگ بداد نافهمده چما از وسا دلگرانم چما از نکارم بیر بکن من خواگیان ده کولانه بی کو پی بحسم بی حمدی خواه بروی گرستانه چوم از چوم سر گوره وی ایل بوم گوره که گلکی ساده بو مرمرک و چند خاش لسر بون و لسر وی مرمری چند گوتن نویسانده بون حس کر هاتا حس کرن و مر دیمکی الوی داری بو دوی جاله دا بو و دوی جاله دا رزیا بو خوده اف چه ترس بو انیا من نسر آخی بون ها جبر حس که حس کان دفتسی لوی داره گلکی مام پاشی تگ هشتم گو بویا ایوار دوی بسکه دا کتم ناف دا خازا هستکا سیر شیط و بهوی من حس دکر که وی شوی لگل وی کلکا گورا وی بم و لوی داره بگریم لی هگر مدناف گورستانی دا ببینن یه ورنو من درخن نزانم چه بکم روبو مسرخا دناف وی واری مریان دا هاوی هاوی گریم و گریم اف در برانبری وار زندیان چند بچوک بو و هجمار مریان چقدر جیا زندیان زیده تر بو و چاقی مفهم کر اوین که آوا کانیان و دخون نانین دشتا دخون هج آواهی و کلانین مزنتر و جین دند خوازن لیجبو همو مریان که حتی دور دیتوان جبلی آخا که بچوک چه تشتکا دن نوید خاک واندستینه جبیر کرن واندستینه
من دیت از دناو دو ماهیا گورستانی دا گهشتما گورا اوین کو جمیج و مرنه هاتن اج بیر کرن بونه پرچه کی آخه و ایدی خاچین وان رزینه دوبه کل شوینا وان دمی پیش مری نو ورن جال کرن او در بخچه کی مزن بو گوشت مروان خواه تیر دکر دیدا گل دارین رش و بلند هبون بتنی بوم دکو تنی بوم لبر داره که رنشتو مام من خواه شرط دناف چقلین پلگستور و تاریدا وەک مرۆڤێکی di keştiya Nuqumî da xwe li parçeyekî keştiyê ve girtîbe min jî xwe bi darekê ve girt û mam. Dema bû şev her der bû tarî û taristan ez ji cihê xwe derketim û bi gavên hêdî û bêdeng li ser axa ku mirî tê de ne çûm û hatim. Demek dirêj peyta peyta geriyam. Min gora wê peyda nedikir. Min milên xwe ber bi pêş ve dirêj kiribû. Çavê min vekirî dest, ling, çûk, sîng serê xwe dirêj dikir li gorên miriyan digeriyam lê min ew peyda nedikir. Min destên xwe lê dida wek goreyekî li rêka xwe digere destê xwe dida keviran, xaçan, şifşên asînî, tacegulên çilmisî. Ev çi şevek bû min fehm nedikir. Çi şevek bû? Çi şevek bû ku min gora xwe peyda nedikir? Dawehêvî nebû, her der tarî bû. Ditirsiyam. Tirseka pîs ketibû nava dilê min. Li ser wê rêkên piçûkê ku di navbera goran da dirêj dibû diçû. Gor, gor û gor. Her der gor bû. Li rastê, li çepê, paş, pêş, her derê gor hebûn. Çûgên min nedigirtin. Êdî min nikarîbû rêva biçim. û dawiya dawî li ser gorekê rûniştim. Dengê tepîna dilê min dihate berguhê min. Tiştên din jî dihatin berguhên min. Ev çi bû? Ev deng ji kê derê dihat? Ev deng ji serê min yê gêj û mêj dihat an ji şeva tarî dihat yan dibin axa raz ya ku bi termê mirovan tijî bûyî dihat min fehm nedikir. Min li dorbera xwe dinirî û ez wisa disekinîm. Nizanim heta kengî li wê derê mam. Ji ber tirsa xwe min nikaribû ciyê xwe bilivim. Hiş serê min çûbû, amade bûm, bikim hawar û biqerim û bimrim. Ji nişka ve min wêsa dizanîbû ku ew mermera ez di ser rûniştime dilive. Belê te digot qey yek wê radike kevir ji ber xwe diliviya. Yekser min xwe ji wê derê hilavê ser gora pêş. Min dît ev kevirê ku ez di ser rûniştime radibe. Ji nişka ve miriyê nava gorê diyar bû. Qirqûdeyeka rût bi pişta xwayê xwîs kevirê mermer li ser xwe havêt. Min ew dît. Şev çi qesdarî be jî min bi xweşî ew dît. Li ser xaçê wê wisa dinivisî. Jacques Olivanê ku pêncî wek salî miriye li vê derê dinive. Gelekî ji malbat û hevalên xwe hez dikir, rastgû û bi namûs bû, çû ber dilovaniya Xwedê. Ew miriyek ji gora xwe rabûbû, nivisên li ser gora xwe dixwandin. Paşî kevirekî tûj û piçûk li ser erdê rakir û pê ew nivîsa li ser mezelê xwe kola.
هیدی همون نویس جیبر بچاوه کی والا بری خدا جیه که کولایه به هستی که تلیک خواه اشده پیتیم بری قدار لجیه والا نویسین. ژاک اولیوانه کو 51 سالی مریه لوی داره دنوه. دویا میراتا باوی خواهر بگره. جبر وی چندی جی به پیوین خواهین دلسوج مرناوی لستر کر. اشکنجه لجیانا خواه زارو زیچین خواه کر. هسوین خواه پاندن. دزی کرو به بلنگازی مر. دما مری نویس خواه قدان بیه که بلوه بری خدا برهم خواه. گاوا من لپشت خواه نهری من دید نه افتنیه همو گور وده بنا و همو ترم جگورین خواه درد که بنا. من دید همو نویسی گلین خواه اوین کج آلی مالبات انوان هاتی نویسین ده کولنه و جیده بنا. من دید او همو باوین باش جنین دلسوز گرین جانگوری گچین پاکیزه بازیگانین راستگو جنو زلامین بیکی ماسی در راستی دا چه اشکنجه لکس و کارین خواه کرنه چند کیندار بیناموز درو دروین فیلباز بیبخت و دخسن. من کارین وان ین شرمین کرد دزی و یخا پاندنه دید. همویان لسر گوری گورا خواه راستین جیانا خواه اوین که ظالم آن پیروز یا که چه کسک نزانه یان جی خواه وک نزانین دیار دکن جید بن و جنوبا ده نفسینن. من یکسر فکریم نه گلو عجب اوین درا مجی جگورا خواه رابوه و نویسه سر گوری خواه جید به آننا. ایدی بیترز دناف تابوت نیوکری را از بزیام برو گوراوه. من دزانه بو از وی زو پیدا دکم. بر اینها لسر گله جبر کد نویسی حس کر هاتا حس کرن عمر. دما از گیهاشتم سر گوراوه من دید که نها جی وسا هات بیا نویساندن. روژه که جماله درکت. اویندار خواه پاند چوگل دوستی خواه باران لیکر سرما خوار عمر. از وسامم حتی به روشلی دما روشلات با آوه اکی نمری هاتن و از دتنشتا گوره که را کرم.